Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema tena ya leo ambayo ametupa kwa ajili ya kujifunza maneno yake ya uzima. Na nichukue nafasi hii kualika, kukaribisha tuweze kujifunza. Mimi ninaamini kabisa kwamba maisha yetu yatapata mwelekeo, yatapata mwanga, yatapata kesho njema kwa kujifunza kweli ya neno la Mungu. Na kila siku tunaitwa kujifunza katika hali ya utofauti, au tunajifunza katika sehemu mbalimbali yale ambayo Mungu anasema na sisi. Katika maisha haya ya kila siku kuna jambo kubwa sana limekosekana katika dunia ambayo tunaishi, upendo. Upendo wa watu wengi umepoa, na watu wengi hawaoni maana ya kupenda ndugu zake, kupenda jamaa zao, kupenda watoto, kupenda wale ambao wazunguka, kwa sababu tu hali ya dunia inavyoenda au mambo yanavyotokea, mambo yanavyokuwa, hali ya watu kumpenda Mungu ndani mwao kumeisha. Na namna pekee ya watu kuweza kupendana ni lazima watu waweze kuhusiana vema na Mungu, ndipo anaweza kumpenda mwingine na akaona thamani ya mwenzake. Katika maisha ya kila siku ambayo tunajifunza ni kwamba Mungu kusudio lake ni sisi kumpenda yeye. Tukimpenda yeye, yeye atatupenda sisi. Tukipendana na Mungu, atatusaidia sisi kuweza kuwa na pendo kwa wale ambao wametuzunguka. Na formula ya Mungu kabisa kwamba Mungu ni pendo. Kila anayempenda Mungu, Mungu atamwezesha kupenda wale waliomzunguka. Na katika maisha haya, upendo ukikosekana au pendo likikosekana la kweli, maisha yatakuwa magumu sana. Ni maombi yangu na dua yangu kwamba Mungu afungue fahamu zako, afungue moyo wako, afungue akili zako, akusaidie kuwapenda wale wanaokuzunguka, akusaidie kuwapenda jamaa zako, akusaidie kupenda nchi yako, uweze kupenda wale ambao wanahusiana na wewe kwa namna moja au nyingine. Na hapa hamna formula kwamba kwa vile wale wananipenda basi na mimi nitawapenda. Hapana. Pendo alikabagui. Wanawezekana watu ambao wanakutendea mambo ambayo sio mazuri kabisa, lakini neema ya Mungu iko ndani ya maisha yako, na ukiwa na neema ya Mungu unaweza ukawapenda ingawaje wao hawako katika yale ambayo ungependa wao katika hayo. Katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 tutasoma mstari michache, mstari wa 7 mpaka mstari wa 11. Biblia inasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanaye pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Kwa hiyo pendo la Mungu katika maisha yetu ndio linaamua upendo wa kindugu au upendo kwa wengine. Kwa namna pekee ya kuleta ushindi kwenye maisha ya muamini au maisha ya mtu yoyote ni lazima apendwe na Mungu ili na yeye aweze kupenda, kwa sababu asili ya pendo ni Mungu. Na kama asili ya pendo ni Mungu, Mungu anasema ili tuweze kuona au ili Mungu aweze kuonekana, lazima sisi kwa sisi tupendane. Ukisoma ile mstari wa 12 utaona statement ngumu kidogo anaiongelea pale, ya kuonyesha kitu fulani ambacho ingawa hutaonyesha pendo la Mungu, huwezi kusema kwamba una ushirika na Mungu. Na kama huwezi kuwapenda wengine, pia huwezi kusema unamjua Mungu au umehusiana na Mungu. Katika mstari wa 12 anasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika
ndani yetu. Katika mstari wa 13 waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4, huo mstari wa 13 unasema, katika hili twafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Kwa upendo ndio unaonyesha uungu wa kimungu katika maisha yetu, vile tunavyopenda wengine, vile tunavyopenda wale ambao wametuzunguka. Na hapa katika hili pendo haionyeshi kwamba huyu ni muamini mwenzako ndio maana unampenda, huyu sio muamini ndio maana umpendi. Inaonyesha wazi kwamba upendo wa Mungu kwetu sisi ukimiminika, huo upendo unaweza ukawaathiri wote waliotuzunguka, wawe waamini na wasiokuwa waamini. Upendo wa Mungu haufichiki. Upendo wa Mungu katika maisha yetu haufichiki. Na lile pendo la Mungu likimwagika ndani mwetu, sisi ndio tunakuwa hayo maisha sasa. Sio kwamba tuna pretend au tunajifanyiza, hapana. Ukishajawa na kweli ya Mungu, ukishajawa na neno la Mungu, ukishajawa na upendo wa Mungu, wewe unakuwa ni lile pendo. Kwa hiyo inaleta mwangwi, inaleta taswira ya Mungu kudili na wanadamu wenzake kupitia wewe. Wewe ndio unatakiwa uonyeshe ile picha ya kwamba mimi na ushirika mzuri na Mungu. Wala sio kwamba unajitangaza, ila watu wataona, watasema, wataonja, watasema huyu kijana, huyu dada, huyu mama ana pendo la kweli. Kwa nini? Kwa sababu asili ya hilo pendo lako ni Mungu mwenyewe. Mungu alibarikia neno lake, na Mungu atusaidie tuweze kuishi sawa sawa katika maisha yetu ya kila siku, tukionyesha pendo halisi la Mungu. Na namna pekee ya kuonyesha pendo halisi la Mungu ni sisi kujifunza neno la Mungu kwa nguvu zaidi, kwa umakini zaidi, ili neno lake lijae ndani mwetu, ili Roho wake Mtakatifu aendelee kujawa kwetu, ili maisha yetu yaweze kuwa maisha yenye ushindi, yenye amani, yenye pendo kwa wote ambao wanatuzunguka. Mungu alibariki neno lake. Amen.